hanyuma umuntu tugiye kwakira twaramushyize kuri YouTube abantu barakomentinga ngo n'uyu n'umugenzi niwe yitwa Rugamba. Tumwakire mu buryo bwa gakondo. Amanihura ya Rugamba, amanihura ya Rugamba. Tuze kumvikana nko kabyara mwe indirimbo amaze kuyigisha inshuro nyinshi. Umuntu urimo aririmba ngo amanihura ni ibiki? Muririmbe ngo mama nihe uraye Rugamba. Mama nihura ya Rugamba. Amashimwe cyane twakire Rugamba. Mubikore mubikunze. DJ biwiretse gatoya. Je nitwa Rugamba abatanzi urw'inkongirwa nka uruturubaje narubanje mu ntoki. Inkubiti nesha wandi ruhimbaza banyogeza indirimbo iririmbwa mu bahizi. Rumenera igitero rubabaza ntambara. Nirirwa mbwira abantu ngo nimundebe ngo ndi gato merekejwe n'Uwiteka utatsi tuzugira ubutwari n'ubutwari. Utagira Reka mbibwira akantu kamwe. I Burundi higeze kubaho igihe cy'abaparakomando. Noneho hari umuparakomando bitaga Atanazi. Ngira mugenzi we ngo Atanazi. Atanazi rero habaye akarasisi ko kumanuka mu ndege. Abantu bose baramanuka nk'abapara nk'icumi bagwa mu kibuga neza. Rero metri yari kuza nyuma yari Atanazi ngo yari umukomanda abantu bose batinya. Atanazi ntaje musatangira kuvuga ngo uje bwa nyuma na Atanazi. Ngo Atanazi yavyigiye mu Burusiya, ngo mu Buhinde yagezeyo, ngo mu Budage wagira ngo niho yagiye byo gukwega umutaka. Ndetse inzu ukuntu byagenze. Emusa akajya avuga ngo Atanazi ngo n'ubu ntarakora ku mutaka ngo ageze mu birometero 2000. Ngo amashimeshi kuri Atanazi. Stade yose igakomera amashyi ya Atanazi. Noneho yageze muri metero 500 atarakora ku mutaka. Bose Atanazi nakakanya n'igihangange n'ubu ntarakora ku mutaka. Sinzi ukuntu yawukozeho uramusuzugura. Wa muhemuzi atangira kuvuga ngo Atanazi ngo yarafise abagore 2 n'abana 2. Yari yatangiye kubireka. Naba Atanazi dufite hano. Wa Atanazi ni benshi. Muri quartier za Gikondo hari restaurant zansekeje. Hari aho bita kwa Jetri ni CG mabahazi. Umugabo yambutse umuhanda avuye muri restaurant baramugonga. Bamaze kumugonga abantu bose bavuga ngo yo ngo disi. Bose urabona umuntu iteke ryaguye hari akawunga hari ibishyimbo hari haca umumere ngiye kumva numva baravuze ngo disi yaragemuye. Abanyagikondo twisekere undi munsi reka dukomeze. Hari ikindi kijama cyo mu Busanza cyansekeje. Ngo abantu bambwiye ngo afite ikibazo ngo arwara ubugabo, ngo ubugabo bwe bwabaye burebure. Iyo agiye kwicara arabanza akabuzinga. None sinzi ukuntu ejo bundi yanyoye agapeti kamwe 2 3 haciye umwanya yibagirwa kubuzinga yicaye twumva aramutse ngo yo. Sicyo cyatuzanye guseka.
ngo yo noneho hari undi mupasiteri yansekeje. Uwo mupasiteri we tutaravuga ibintu by'abapasiteri anyibukije, hari umuntu wambwiye ngo nubona Yesu Kristo, ngo umunsi umwe yari yicaranye n'abigishwa be, ngo ku munsi wo gusangira rya funguro ryiwe rya nyuma, arangije ngo aterura ijambo arababwira ngo uzi ko umwe muri mwebwe ari bungambanire, ngo Yuda barahagurutse, ngo ninde mwigishwa? Yesu aramureba ahita aramubwira ngo nyosho nyosho. Yari yabonye ko aricyo kiri gukora. Ngo umunsi umwe ngo Yesu Kristo ngo yari aravugiye ijambo ry'Imana ahantu bita i Gilugari, ngo arangije abona abayuda baje kumufata, ngo arangije avuga mu rurimi rw'Igiheburayo ngo ngabo, ngo arongera avuga mu rurimi rw'igisanuro dicyongorera mu gutwi kwa Petero ngo mbare, ni nka yaragiye avuga ngo gatatu twiruke gihe niko naketse. Noneho hari umugabo umwe yavugaga ijambo ry'Imana iri iwacu, akajya abwiriza, ariko mu kubwiriza kwiwe yarangizaga ari gukanga abakristo, ngo akarumbeti ka mbere kazovuga ngo abantu bose bagira ubwoba, ngo ka kabiri nikavuga ngo abantu bose bibaza ibibaye, ngo ka gatatu nikavuga ngo abantu bose bapfe bashire. Akabivuga buri gihe yarangije kubwiriza ijambo ry'Imana. Bukeye abahungu bane baramutungura, mu gitondo buriza fanfaromo muri plafo, baravuga ati uyu munsi pastor turebe niba yiteguye. Araza arabwiriza nk'uko byari bisanzwe, bigeze hagati sasa ageraho akarumbeti, atakarumbeti ka mbere kazovuga ngo abantu bose bagira ubwoba, babandi bari hejuru ngo papa, nawe ntiyari yiteguye, karavata itarayiregeza. Ataka kabiri kazovuga akabanza gakebuka ngo abantu bose bagira ubwoba, abinyuma nabo babahumekeyemo. Noneho pasiteri nawe intebe zitangira kwigira inyuma, izindi zigira imbere, nawe yagize ubwoba mu gakeya. Ngo noneho ka gatatu kavuga ati none nkavuga nabwo tubapfa dushire, ati kazovuga ngo abantu bose bapfe bashire. Akibivuga urusengero abahungu bararutitiza, sinzi ibihungu bine by'ibipagani byari biraho bibisohotse byiruka. Pasiteri agira ngo nicyo bibonye, nawe abyirukanka inyuma. Bageze mu rugi ponyi mufata mu mufuka gutya, yagize ngo ni marayika umufasha, akajya avuga ngo marayika mbabaranje kureba umwana na madamu. Umutumirwa wacu mu kanya ndamubonye, nibuka inshuti yanjye Giti. Buriya Giti ni inshuti yanjye byatari, ariko mujye mumbariza abantu mu Mutara kuki toilette zabo buri gihe ziba ari ngufi, ziba zigarukira nkano na dushe woga igice cyo hejuru kiri hanze. None hari ukuntu umujene wanjye yigeze kujya gutira toilette, agiye gutira toilette, mu kujyamo aje nawe mubwire simuvuze bro, sinzi ukuntu byagenze rero, kubera iyo toilette yari nta biti bigira, byari imitumba. Man, ujya mutiteguye imyenda wayisize hanze, byakubitaga angre poto urabizi, pampa bikabona kujyamo. Handi baguhaga papier hygienique yakwikoresha inyuma ukihanagura mu ntege. Reka tuzahura ubutanzi, gira umwanya abandi. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga